Siyabingelela egameni likaJesu, siyabingelela abantu benkosi. Siyabingelela emini bantu baseZayoni namaNazaretha nabantu bonke ama-congregational, onke amawesela abapostoli, ibandla likaKristu nabantu benkosi nje abadalwe uNkulunkulu emhlabeni. Bantu, ngike nganitshela ukuthi khona into engiyikhandile esibiza uManhlanhleni, and uyazi ukuthi uManhlanhleni bengifuna ukunimemezela ukuthi bengifuna ukukhuluma ngawo ngomsombuluko Monday, ngoba ngathi mina ngikhuluma iphutha ngathi kini ngizokhuluma ngawo, but ukhona uManhlanhleni, into esithe ugquma ngayo phalaza ngayo ugeze ngayo. Asikakayenzi ukuthi umuntu ayicaphe egazini, isebenza nje ngokuthi ugqume ugeze uphalaza kuphela. Iba amalanga amathathu isebenza ngemali emhlophe. Uba uzokwazi ukuthi ube nemali, kufanele ube nemali emhlophe. Uma uyogeza ngayo kufanele ube nemali u10 usuke uzogeza ngayo, ukuze le mali iyakhele emzimbeni. i10 lesiyenza ibe yithawuli lezothi uma ugeza ngale emzimbeni ikwazi ube iphendule yenze imali. So angitshela abantu lokho-ke bese ngithi ngiyabonga ukuthi abantu basekhona abaziyo ukuthi uma kufanele umuntu angene ngoba esangene babe seduze. Ngifuna ukutshela abantu ngethemba lokuthi umuntu uma ngabe ezophumelela kufanele abe sethembeni. Uma umuntu engenalo ithemba akakwazi ukuphumelela. Uma umuntu elahla ithemba usuke ezokwenza ukuthi into zibe nzima. Kunabantu namhlanje abahlehliswe emuva ukuyingabaza bona bengakathakathwa muntu. Ungayingabazi kulokho okucabangayo, yiko kufana nomuntu othi uma ivuka ekuseni noma ehlezi ecabanga ukuya kuNgobese bese kufika into ethi hayi ngiyohle ngibuye ngiye. Yabona, ungayingabazi into efika kuwena efanele uyenze, ngoba le mali oyiphethe ngesandla ufuna ukusizwa ngayo yile uzoyisebenzisa ugcine uyidla, igcine ungasakwazi ukuthi ulungise into zakho. Sisanemkhuleko namhlanje nakusasa ukuthi sikhulekele abantu abake bafika la ukuthi into zabo zikwazi ukusimama nokuthi zikwazi ukulunga, zikwazi ukuya phambili. Sinaleyo mcimbi esobe siwenza ukuthi abantu sibakhulekise emadlozini bakwazi ukuya phambili, into zabo zikwazi ukulunga. Phathani imali ngesandla niye emasontweni niyonikela. Abanye abantu banikele bacelile iy'ngane zabo, abanye bacela iy'ngane zabo ezadlula, ezinye zachitheka, ezinye iy'ngane engenzelwanga imisebenzi. Uma ufika esontweni leli esikhonza kulo njengoba kusazobe kuyisandeni, kuzobe kuthi uma sekufika isigaba sokunikela usuke kunikelelwa umuntu yonke into asuke eyicela nesuke efuna ukuthi ikwazi ukuphakama, njengokuthi ngadlela umntwana ngangamenzela umsebenzi ekhaya kethi awenzi umsebenzi, kodwa uma unikela usuke wazi enhliziyweni yakho ukuthi unikelele naleyo ngane, ngoba mumbe umuntu okhohlwa ukuthi ukhona umntwana wayemzele, ukhona uma wakho wayemzele, bakhona abantu bakubo ababephila. Isizathu ilokhu ukuthi uye wafika endaweni wasuyi-engage izinto oy'thole emgwaqweni, wakhohlwa izinto okufanele uzenze. Okunye yikho lokhu kuthakathwa kwamanzi amnyama, gcina abantu bathole bayathakathwa, uthotha abantu benza izinto zonke bese kuba ukuthi umuntu usuyasaba ukwenza izinto zasemsamo ngenxa yokuthi umndeni ithi iyodwa ibithakathana futhi yona yodwa, bese kudala ukuthi umuntu angabe senza. Siyawavala amanzi amnyama, siyasivala isilwane, siyawageza, siyamhlambulula umuntu, siyahlambulula umuntu onesithunywa esingasaprofethi, umuntu oyisangoma wathwasa kungena emathwasa, umuntu onesitolo othi uyathengisa kodwa abantu abangeni, umuntu othi amatekisi awandi, and izinto zakho zonke zethenda ungobe uyazenza. Manje sengiyahamba, ngisahamba ngisayofuna izinto zokuthi uma usulonzela manje siphela funeka izintwala, funeka yonke into kwenzela abantu abasekho. Ningahlali niba amagodla ngoba nakho lokhu kungenzi, yikho lokho kudala ukuthi izinto zenu bese amadlozi anganinikezi zona. Njengoba sengiyahamba engathi asekhaya uxolo uma uhole ngimgqokile.